Pemirsa, Pet Aye sampun kelepas antuk resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia melarapan antuk nyuarang kulkul. Pet Aye nedunang mekudang-kudang angga seni miwah kesenian ka soang-soang Kabupaten Ring Bali, sani kelaksanayang ring ajeng Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi dan Pasar. Pet Aye utawi pawai kesenian Bali warsa Keletali Selai lepas langsung oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon, kesarengin Gubernur Bali Wayan Koster miwah Wakil Menteri Pariwisata RI Nilu Etni Ermawati, narapan antuk nyuarang kulkul kairing suarang gamelan gong gede Semar Pegulingan. Usan kebungka, Pet Aye kelanturang antuk sesolan saking isi Bali, sani memurde rete buane rene merayat cita semaste, tani kairing gamelan adi merdangge miwah sesolan siwo nateraja. Mekesami Duta Kabupaten Kota sejebak Bali Tedun, antuk nyolan kesenian miwah budaya khas daerah Suang-Suang, tani kedulurin antuk sesolan Duta Kabupaten Karangasem. Duta Kabupaten Karangasem nyolang garapan seni tarian khas inggih punika Gebuk Indi, tani pinake kesenian rakyat khas sering Kabupaten Karangasem inggih punika Desa Seraya. Kabupaten Gianyar nyolang Dreste Siat Sambuk, sani pinake Dreste saking Desa Singakerta Ubud Gianyar. Raris Kabupaten Tabanan nyuguang sesolan Dikjaya Singasana Mardika. Kabupaten Kelungkung taler nyolang seni fragmentari, sani memurde, manunggaling kaula gusti, sani nyeritayang indik puncak kejayaan ide dalam Watu Renggong. Selanturnya nih Kabupaten Bangli nyobiang kesenian tematik, sani memurde Jaya Pangus Kerta Buana. Kabupaten Buleleng nyolang kesenian sani memurde, Agre Buana Raksa, tur Kabupaten Jembrana nyuguang sesolan seni sani ngunggang murde, Jimbarwana. Mekesami sesolan seni budaya mendasar saking petitis ageng pesta kesenian Bali kaping petang dasep itu, warsa Keletali Selai inggih punika Jagat Kerti Lokahita Samudaya. Juliana Bali TV.